indoda ehle uthi handsome nganamali baba and asithi imali eningi ne ayikho i-beauty nje ube ukhona uku-afford those responsibilities isaka lendoda alipheli mawungaba nemali enough umfazi uzokushiya hayi LG manje kanti le mali imeli bengakanani le mali imeli i-shopping list baba ipheli shopping list ayipheli mbukeli shopping list wena uthi wakhe umuzi uthi uphelile sasho di furniture mayipheli furniture le bathi iphuma efashionini hey and bavakasha phela babona izinto ete kwasigede ngibone wavakasha uzomuza setime mina ngifuna iglass fitting la i-sliding door lesethu lesase right sengifuna le aluminum engathi so engakuphulisa umuzi wakho ungawuphula lo muzi umama masethi sesifuna i-glass building wow so wena uma une budget hayi baba how deep is your life how deep is your budget yeah how deep is your pocket because wena uthi la ku reg so okay nayi examples zokunika mawucanga ukuthi wena ubaba ngokuthi bakuthanda bathandani kuwe bakutshela ukuthi mari kahle wena awumanga kuhle mari imali yakhe imi kuhle so ngayamagama ngendlela othatha ama responsibilities wakho ngayo ngiyo into ekwenza ukuthi ube ngubaba ojame kuhle so abobaba bangakajame kuhle babugabela akusikho lokho kubenza ukuthi bagcine bazibone ngathi abasahlonipheki abasesebubaba bese kula kuvela khona ama depressions ama stress mental health ayisese balanced yabona ukuthi baba uyagula ukhamba nje uyagula because of those things ukuthi your pocket it's not enough your pocket they cannot get anything basifaka isandla babuyi na next and you have everything ungibabone thando ungibabone patho ungibabo hloniphako ungibaba okwazi ukuthi uvuse umzakho uyakwazi unezandla unayo yonkinto but the only challenge onayo ukuthi awunamali awusebenzi ubaba bakho abonakala awubabi akuna taste phela ukubaba afana taste for ukuzwakala ukuthi ubaba ube ne taste baba i-taste nangi hayi inzima lento bangibaba musa kuba ubaba ngidefine nge-taste baba designer njani kubeni bobaba angeke sibe mhlambe neutral nyaka akuna reverse i-gear forward le ayina reverse kuthi sekuyaba bithi ngibuyele ngibe na 36 hayi ngeke i-fast forward le baba abona leli khehla leli lapha elidala engakushelanga ukuthi ubaba bakuyini kwafanele ulibuze before uzoba ubaba